Horas ma hubata haganupan. Paima ihorjawan hita haganupan horjata sadarion. Sihol sisei naibata hita marhitehon hatani. Laho membere gogo hubata. Laho makorjan horjana doma ondos batain. Paima ai martonggo mahita. Oh Tuhan Yesus, terima kasih bangu ibere hamdo kesempatan bendami sadarion laho makorjaon horjana doma ondo subendami ajari ham hanami Tuhan makorjahon in ibagas biar dopak ham ibagas Yesus Kristus hanami martonggo amin. Taganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus ambilan bata tersurat domadi 2 Samuel 12 ayat 10 tolu ini sonon. Dop ain ini si Daud madopak sinatan. Doma mardosa ahu bani Jahoba. Jadi ini sinatan madopak si Daud. Atong doma isasab Jahoba dosa muai sing be matei anggoham. Salinari basahon hanami. 2 Samuel 12 ayat 10 tolu. Dop ain ini si Daud madopak sinatan. Doma mardosa ahu bani Jahoba. Jadi ini sinatan madopak si Daud. Atong doma isasab Jahoba dosa muai. Sing be matei anggoham. Amin. Kaganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus bani teks taon ipaingat do Raja Daud marhitehon Nabi Nathan na isuruh naibata laho paingat kon Raja Daud ase iboto na doma mardosa ia dopak naibata. Bani panorang ai isuruh naibata ma Nabi Nathan menjumpahi Raja Daud. Ipadasma hatani naibata marhitehon limbaga. Aima adong sadahalak nama bayak bahat tumang biri-biri ini. Dop kosiai adong koma sadahalak nama sombu. Sada dasa biri-biri ini. Tap bani sada panorang. Rohma tamun nina bayak on. Halanilang marosu iya hurang biri-biri ni. Ipangindo mabiri-biri ni nama sombuhon nasadaon. Nahama pandapotmu Raja Daud. Bani situasi nama saya. Terroh Raja Daud memberi respon. Songon sitong ni manggoloh Jahoba. Maningon uhumon do halak nasi sonai ai. Mitor nini Nabi Nathan ma. Hamma ai Raja nami. Ibuat ham si Betseba humbani si Uria. Isuruh kam si Uria lahomar porang aja hamade ijai ase boy ibuat ham si Betseba. Mulai ma Raja Daud sadar bahwa nadoma ponop tumangpe ibai bana rencana ni ai adong do hape nai batah na mangida. Anggo secara biasa wajar do raja manuruh ICPI marporang. Sebagai raja wajar do ia manuruh halak makorjon AHPI. Tapi ibagas na wajar ai manini uhur ni Raja Daud iponopon rencana uhur ni lau membuat si Betseba isuruh ni si Uria lahu marporang. Hape butuh nebatado kelicikan pikiran itu. Iparohma Nabi Nathan paingatkan. Anggo sito masongan na ihatahon Raja Daud ay nagabe uhuman bani. Toto maningong mate do iya.
Tapi halani podas do ia mengaku kesalahan, mengindo pengampunan. Do mamar dosa au bani Jehovah. Jadi ini sinatan mado paksidal. Atong dumma isasab Jehovah dosa muai. Seng be mati ang guham. Aha kabar baikku bata nagabe gogo bata laho marhorja. Nasiam inang bapa nama poso pakondak dana sekolah minggu na sedang sekolah. Songon nini doding sekolah minggu ay. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah hape ponop ni ibahen hita pikiranta. Nah hape ponop ni ibahen hita kejelekan, kesalahan atap hape ai. Ingat, Tuhan melihat. Jadi selamat bekerja mahu bata, selamat beraktivitas, lang palai ponop-ponop konatap hape hubane bata halani boido ididah ni. Mari kita makorjaon horja nadop ondos bata ai ibagas biar dopak nai bata anjaha ibagas ketulusan mempertahankan imanta ibagas Tuhan Yesus lahu makorjaon nadom magali tanggung jawab. Jadi halanyai sadarion hita inang bapa pemuda pakondak danak sekolah minggu. Ingat, Tuhan melihat. Poripe domai horjon hita nama sambor ai. Poripe horjon hita na lang madear ai. Mari sobot kon hita dosata. Ada pengampunan hubata. Jadi marsangap ma Tuhan. Nama ngidah ganupan 20 tahun. Anjaha. Dop-dop mahita. Makorjaon horja. Nadoma ondos bata ai. Ibagas biar. Depak nai bata. Selamat bekerja. Amin. Martong mahita. Terima kasih bani hatamu Tuhan napa ingatkon hanami. Na terus mengevaluasi ahana doma iben hanami. Halaniai Tuhan. Pori adong pe ipoponopkon hanami haganupan kesalahan hurangan nami. Mengindo ampun hanami hubamu. Asitalup hanami manjalohon pasu-pasu na hubamu. Sadarion bu itu manghorja nami, aktivitas nami, hamma Tuhan namar buduhon hanami, asiboy hanami makorjon horjain, ibagas biar dopak ham, anjahamar dingat hanami, Tuhan Yesus mangida dasu bagas, tampar bagas ni uhur nami, bagas Yesus Kristus hanami martonggo, amin. Selamat beraktivitas mabata haganupan. Saya marsangap ma Tuhan Yesus. Amin.